Sais-tu, seiz avec ma da len ur gazeten. Ur gazeten zo plijus da len en estum paper. Ne ra ket droug d'an daoulagat, evel mar a skram an urziater. Len ar gazeten zo un ober sokialor eget len war internet. Gant internet, neus trive bet ken d'ober pa c'heller chomer ger. Hag an se ne der kemuit avet an dudal evit prenañ an ei. Kollet e vez an dar empred denel ken pouezus dom vid ober ar gevredigez. Seul niverusor e vo an dud o len ur gazeten, sol vioc'h a labour a vo evit an dud a skriv. Rak, pa embanner war internet, ne c'houlenner arc'hant ebet digant den ebet. Kalz blogout a zo strivou foranet digoust. Ep man ero fe gopr ebet d'ar a skriv an eo. Ur benveg ur gazeten. Chom a raio e kerz an hini en deus prenet an ei da viken. Gallout der evel se sevel dastumadegou, a prizius e teu da vezan. Dan deiz, goulaket, man evo kemui eus internet, e vo bet kollet kemen skri da kazeten en linen a zo bet. En dra jomo kemen kazeten bet skrivet var baper. Skrivan war baper a laka an den hag ar yez da vont e barz an istor. Skrivan a rer war follennou a baoe kantvedou, a baoe krouedigez ar skritur er c'hunan. Ken derc'hel da voulant paper skrivet a laka an istor da badou devel se. Koum an antid ur gazeten a redi an den da len a made evit e empen. War internet ne reer nemet braz len amañ a hont. Pa d'envaer ur skrid war baper gant plijadur, evel pa d'envaer un evadur blazus.